салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз, мулоқоту суҳбат бо сокинон ва ифтитоҳи як қатори иншооти таъиноти гуногун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ташриф оварданд. гузариши ҳамкорони мо. 7 апрели соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз, мулоқоту суҳбат бо сокинон ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулону намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз ва дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ як силсила иншооти таъиноти гуногун бунёд ва тадбирҳои зиёди ободонӣ амалӣ шудааст. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бӯстон оғоз гардид. дар ин шаҳри саноатӣ бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон ба истифода дода шуд. дар ин корхонаи нав дар як шабонарӯз 175 000 халтаи андозаш гуногун ва 11 000 метри тӯлонӣ пардаи полиэтиленӣ барои маводи хӯрока истеҳсол карда мешавад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. 7 апрели соли равон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон дар майдони қариб 1 гектар бо харҷи зиёда аз 3 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муқаддас Қодирова бунёд ёфта, дар ин ҷо бо васлу насби хатҳои муосири технологӣ асосан истеҳсоли халтаҳои гуногуни полиэтиленӣ ба роҳ монда шудааст ва тибқи баҳогузории озмоишгоҳӣ маҳсулоташ аз лиҳози намуд ва сифат ба стандартҳои замони имрӯз ҷавобгӯ мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар корхона бештар аз 15 намуди халтаҳои полиэтилении ҳаҷму андозааш гуногун истеҳсол шуда, дар як моҳ наздики 12 тонна ашёи хом мавриди коркард қарор дода мешавад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон дар як шабонарӯз ба 175 000 ва дар як моҳ ба 5 миллиону 250 000 дона халтаи полиэтиленӣ баробар аст. дар корхонаи мазкур ҳамзамон дар як шабонарӯз 11 000 метри тӯлонӣ пардаи полиэтиленӣ барои маводи хӯрокворӣ истеҳсол карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бӯстон ки дар доираи ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва истиқболи шоиста аз 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст, 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. аз рӯи маълумоти муассиси корхона, дар натиҷаи зиёд шудани талаботи бозор ба халтаҳои полиэтиленӣ имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз корхона ва суҳбат бо кормандон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд ки бунёду ба истифода додани чунин корхонаву коргоҳҳо дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот боис гардида бо ин роҳ метавон оянда иқтидори содиротии мамлакатро ҳам афзоиш бахшид. талабот ба чунин маҳсулоти хушсифат на танҳо дар дохил, балки дар хориҷ низ хеле зиёд аст. бо ин мақсад роҳбарияти корхона тасмим гирифтааст ки оянда халтаҳои полиэтилениро ба як қатор кишварҳои минтақа содирот намояд. дар корхонаи мазкур асосан маҳсулоти полиэтилени, яъне халтаҳои полиэтилени гуногун ҳаҷм
استحصال کرده میشد. محصولات ما پوره واردات و وصل کننده می باشد. در کارخانه ما در یک شبانه روز تا 350-400 کیلوگرم اشیاء خام کار کرده می شود و حجم استحصال محصولات در یک شبانه روز 175,000 دانه خلطه‌های پلی‌اتیلنی گوناگون حجم می باشد. طلبات در این نمود محصولات در بازاری داخله وجود دارد و ما میتونیم طلبات بازاری داخله را پوره خوانده نماییم. در کارخانه ما با برابر استحصال خلطه‌های پلی‌اتیلنی اینچنین پرده‌های پلی‌اتیلنی برای محصولات خوراکی استحصال کرده می شود. قبلا این نمود محصولات از خارج کشور واردات کرده می شد. محصولات ما یعنی خلطه‌های پلی‌اتیلنی با نقش نگاری ملی آماده شده ایستاده است. ما در آینده نیت داریم که این خلطه‌ها را به خارج کشور صادرات نموده استحصال محصولات افزایش داده برای رسیدن به هدف چهارم صنعت کنونی با صورت مملکت سهم خود را رسانیم. تجهیزات کارخانه از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده خلطه‌های پلی‌اتیلنی با طرح و نمودی خاص استحصال کرده می‌شوند که اساساً در بازار و مرکزهای سودا، مغازه‌ها و آشخانه و طرفخانه‌ها به طور وسیع استفاده می‌گردند. در آینده با مورد بهره برداری قرار گرفتن مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود فیضی بوستان استحصال پلیونکا برای استفاده در ساحه کشاورزی خصوصاً بنیاد گرمخانه‌ها به راه مانده می‌شود. تصمیم گرفتم که بهر تجلیل سزاوار جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارخانه استحصال محصولات پلی‌اتیلنی را ساخته به استفاده دهم. ما نقشه داریم که در آینده تجهیزات‌های نو زمانوی وارد نموده شماره کارگران را تا 2 برابر افزایش داده نمود محصولات واردات و کننده را باز هم زیاد می‌نماییم. ما صاحبکاران وطنی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته‌شان منتداری بیان نموده در آینده نیز بهر گل شکوفایی وطن محبوب سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ما کارمندان کارخانه فیضی بوستان خرسند از آن هستیم که چنین کارخانه‌ها به استفاده داده شده است. ما در این کارخانه معاش خوب می‌گیریم. رحمت خود را به پیشوای ملت میرسانیم. خرسند از آن هستیم که در چنین کارخانه‌ها بر برابر مردان کار و فعالیت برده ایستاده ایم. در صحن اولی کارخانه نو محصولات استحصال کرده کارخانه‌های صنعتی شهر بوستان به نمایش گذاشته شد. اثنای شناسایی سرور دولت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که در روند تطبیق هدف چهارم صنعت کنونی با سرعت مملکت سهم صاحبکاران وطنی بیشتر بوده این تدبیر هم در افزایش استحصال محصولات وطنی و هم در تأمین ساکنان با جای کار و معاش خوب زمینه واقعی می‌گذارد. اطلاع داده شد که عین زمان در شهر بوستان زیاده از 30 کارخانه صنعتی به استحصال آرد، روغن رستنی، آب معدنی، کنسروها، ریخته پولادی، شیفر، قبرهای اسبستی، پلاستیکی، آرماتور، خلطه‌های پلی‌پروپیلنی، پلی‌اتیلنی و کاغذی، میخ، سنگ‌های آرایشی، تخته سنگ‌های مرمری، رنگ‌های ساختمانی، مصنوعات زرگری و دیگر نمودی مال و محصولات مشغول می‌باشند. کارخانه‌های صنعتی شهر در سال 2020 به حساب 517 میلیون سومانی مال و محصولات استحصال نمودند. امروز در کارخانه واحد دولتی فلزات نادری تاجیکستان و کارخانه‌های زیرتابع آن قریب 50 نمود محصولات‌های وارداتی وصل کننده استحصال می‌شود که ما تصمیم گرفتیم برای اجرایش هدف چهارم دولتی ما صنعت کنونی با صورت کشور همین محصولات را استحصال کنیم. آنها از جمله جوان‌های الکتریکی، محصولات‌های پلاستیکی، محصولات‌های از سیم استحصال شونده، محصولات‌های ساختمانی، همه این محصولات‌هایی که ما دوام 2 سال آخر به استحصال ماندیم روانه گردیدند برای کاهش دادن واردات همین محصولات‌هایی که اصلا از دولت‌های خارجی وارد می‌گشتند روانه کرده شده است. کارخانه ما زیاده از 150 نمود میخو و میخوی پیچان استحصال می‌نماید. میخوی پیچان و میخو از چین، فدراسیون روسیه، قزاقستان واردات میشد. حاضر خوشبختانه من 1 سال میشود که بسیار همین چیزای ما برآورده ایستادیم و بازار داخله و همچون حاضر همین سال سر کردیم به جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و روسیه حاضر صادرات کرده ایستادیم.
خوشبختانه من با دستگیری جناب عالی همیشه صفحه همیشه کارخانه ها بسیار شد، استحصالات به پیش رفته ایستاده است روز به روز. گفتم ممکن که از ما غیر از سنگ های مرمری با سنگ های خورا یعنی گرانیت هم کارکرد میکنیم. روز به روز طلبات بسیار شده ایستاده است به همه نمودی محصولات های وطنی. همچنین تاکید گردید که در اساس همکاری دولت با بخش خصوصی در حدود شهر بوستان بنیاد کارخانه کارکرد پرتوف‌های سخت معیشی پیش بینی گردیده است. در زمینه این همکاری الکی 5 عدد نقلیات مخصوص برای انتقال پرتوف‌های سخت معیشی خریداری کرده شده در نمایشگاه اقتدار و امکانیت آن را معرفی نمودند. لایحه مذکور از 2 مرحله عبارت می باشد. یک مرحله ما تکنیکا وارد نمود، دوم مرحله برای کارکردی پرتوف‌های سختی معیشی می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبریت ولایت سوخت وزارت صنعت و تکنولوژیاهای نو برای تامین تشکیلات کارخانه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی با سر و لباس یگانه کاری و مکتبی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. تاکید گردید که تا سال 2025 در شهر بوستان باز 20 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با 500 جای کاری تأسیس داده می شود. در مجموع در کارخانه‌های صنعتی شهر بوستان زیاده از 30 نمود مال و محصولات استحصال کرده می شود که بیشتری آن عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده است. حکومت مملکت به سوهای معارف توجه خاصه ظاهر میکند. همین است که سال از سال مبلغ گذاری به این سوهای کلیدی زیاد گردیده، صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی بلند برداشته می شود. در همین زمینه امروز با اشتراک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفورов مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. 7 اپریل در دوره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات حیدر عثمانوف ناحیه باباجان غفورov مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 را مورد استفاده قرار دادند. قابل قید است که بینای نو زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه باباجان غفورov در پیروی از تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکاران با همت و وطن دوست عبدالخلیل رازیقov، عبدالجلیل رازیقov، جورابوی عظیمov، مرادجان جورایف، عالم عظیمov، ناظمجان ابراهیمov و ایگمقلov مسعودجان در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور از 2 آشانه و 16 صنفخانه برهوا، اتاق‌های تعلیمی مجهز با تکنولوژی معاصر و شرایط ضروری برای تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز دولت میباشد و برای 960 نفر خواننده در 2 بحث پیش بینی شده است. ضمن شناسایی به پیشوای ملت معلومات داده شد که در تخانه بینا کابینت‌های تعلیمی دوزندگی، چیلونگری، پزندگی و محفل‌های رسامی و آموزشی دیگر هنرها تشکیل گردیده نورسان به آموزش کسب و هنر جلب کرده شدند. در صحن مؤسسه آشخانه برهوا برای 120 نفر خواننده و میدانچه ورزشی بنیاد کرده شده است. با نظرداشت سفارش‌های پرزیدنت مملکت جهت ثمرناک استفاده نمودن زمین یورسان در مساحت 0.5 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد گردیده است. مؤسسه تعلیمی دارای مرکز گرمیدهی می باشد. در دوره سفارش‌های پیشوای ملت ما یک گروه صاحبکاران محلی به خود تصمیم گرفتیم که یک مکتب زمانوی بیش از 1000 جای نشست در 2 بخش ساخته به استفاده دهیم. مکتب مذکور از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدودی بنیاد یک ساخته شده بیش از 5 میلیون مبلغ صرف شده است. ما صاحبکاران همیشه غمخواری دولتی خود را احساس میکنیم. ما صاحبکاران همیشه فعالیت دادیم و باز به آینده برای آبادانی وطن حس خود را باز میگذاریم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه نوبنیاد با اقدام صاحبکاران وطن دوست بهای بلند داده قید نمودند که حکومت مملکت به ساحه معارف توجه خاصه ظاهر میکند. همین است که سال از سال مبلغ گذاری به این ساحه کلیدی زیاد گردیده صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه تعلیمی بلند برداشته می شود. Мизробова. Баҳои 5 забони русия назм мекунед? Дӯст медоред? Синфи чанд аст забони? 6. Аз забони русия аз синфи чанд? Аз синфи 2. Завқи ба чо аст? Ин ду гирош ҳам аст ку? Ду несту се монда, хай се ду аст. ҳа, начо аст? Ко ки боиси хати хондаст аз ҷош гирда?
سه و اینجا میدونم بازم میگیرم تو رو بود کیه؟ شما دوستان شما ابراهیم خواندن مشکل از زبان روسی نمیفهمید بفهمید خواندن ممکن؟ آینده برای متخصصان خواندن نکن اگر زبانهای روسی انگلیسی را ندارید مثل زبان مادریتون آینده متخصصی بلندپایه شدن نمیتوانید در زندگی در حیات مشکلی میشه حتما بینیتون تمام تکنولوژی با کدام زبان زبان روسی انگلیسی هم خیلی تمام تکنولوژی تمام کامپیوتر هم چیزی که سیسان میشه بسیارش اگر ندارید کار کردن نمیکنید حتما حالا وقتی حاضر خواندن خانه در کار بسیار است سرا در کار میکنید نه های خواندن در کار خورد و خوراک هست شکمتان سیر است پدرت چهار میکند گل میفروشه شما بیشتر وقت گل میفروشه بازار مایشه همراهی پدرم مادرم میروی خانه در گل پروری آدم میکنید الان گلم فروختن در زبان دانستن در زبانی روسیه ولی روسا هستن زبانی انگلیسی خارجی ها میخرن بعد چی میگوی؟ بعد پرسن شما چی؟ بسیارم؟ چند وقت در کار؟ شما باید چند وقت در کار که باره اسلام میکنید من نظارت میکنم چند وقت در؟ 2 ماه 3 ماه 4 ماه خودش هم وقت کم بوده است مای ایون علاقه تمام حضور اپریل مای اصلاح کردن ممکن 2 ماه وزیر ماری الان بچه ها باید 3 خطی میخوانن زبان روسی ناماشان نرسید بعد در دادن که 2 ماه اصلاح میکنید بیشتر از باید 5 خیلی بعضا 3 و 4 دوران اصلاح میکنن قابل قید است که سابق بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهات حیدر عثمانوفی ناحیه باباجان غفورov سالهای 1930 ساخته شده با زیاد شدن نفوذ اهالی طلبات به مکتب نو به میان آمده بود. در دایره هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صاحبکاران با همت در بنیاد این مؤسسه تعلیمی سهم ارزنده گذاشتند و اکنون نورسان و جوانان در شرایط خوب و زمانوی تحصیل نموده همچون فرزندان فرزانه ملت به وایه میرسند و در پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم ارزنده میگذارند. در دوره 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورov بیش از 22 انشاءات‌های ساحه معارف به نقشه گرفته شده بود که از اینها 15 عدد باغچه‌ها ساخته به استفاده داده شدند. اینچنین 6 مؤسسه‌های تعلیمی ساخته به استفاده داده شدند که فقط یک مؤسسه تعلیمی ساختمان ادامه دارد و باوری کامل داریم که تا 30 سالگی استقلالیت ما 100% همه انشاءات‌های به نقشه گرفته را ساخته به استفاده می‌دهیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهات حیدر عثمانوف را مخصوصاً به آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی هدایت نموده با باوری اظهار داشتند که نسل نورس در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی به وایه می‌رسند زیرا برای عملی شدن این اقدام نجیب در مؤسسه تعلیمی مملکت تمام شرایط مهیا میباشد. علاوه بر این اعلان گردیدن سالهای 2020 2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی باعث می‌گردد که آموزش این فن‌ها در مؤسسه تعلیمی در سطح ضروری به راه مانده شود. بچه‌ها که با 5 خطی می‌خوانند درس فیزیک دست دارند یک سال پس دیگه خط میکنید شما مکتب را خیلی؟ محترم پیشوای معظم ملت من هریمان نواخان میخوانم بعد ختم این مکتب زمانوی میخوانم به دانشگاه دولتی خوجند اکادمی باباجان غفورov ترجمه شده کتاب‌های مشهور تاجیکستان را به وظیفه ترجمه؟ خب آموزگار کی بشود؟ آموزگار محترم پیشوای معظم ملت من میخوام بعد از ختم مکتب به دانشگاه دولتی خوجند اکادمی باباجان داخل شده آموزگار فنی زبان و ادبیات تاجیکستان. زبان ادبیات؟ فیزیکا ناس کو؟ وای 5 خطی خوانده ایستاده. زبان ادبیات ناس می‌داری؟ چند اثر خوانده ای؟ بسیار اثر خواندم از جمله آجینه سرریزی عینی
تابستان پروتالیست خیلی بسیاری نظامی گنجبی رامنی واسهی ساچمو آزمونده اشتراک کردی فروغ سمدانه؟ اشتراک کردم ولی در دبی منطقه دیگه کی اشتراک کرده است؟ محترم پیشوای معظم ملت من این سال در به آزمون فرق سپیدانه در ملیت ادبیات توی ماستر اشتراک نموده سزاوار جوی سعیم کردم. جوی سعیم؟ نوعیه؟ ناس. امسال اشتراک نمیکنی؟ ها؟ حالی وقت حاضر من با مکافاتشان بالانبر داشتیم برای آموزگاران، برای پدر و مادرایی که فرزندانشان جاهای نمایان میگیرن، اونا هم تحفه میگیرن، اونا هم معرفی میکنن در جمهوری. آموزگارانی که خوب تعلیم میتن، همون نفرهای خواننده‌هایی که جایهای افتخاری را میگیرن، اونها نیز از جانب حکمان حتما قدردانی کرده میشن. موافقی دستورم این بسیار خوب و برای آینده تان هر کسی که میدونید کسی که جای افتخاری را سزاوار شد چی میشه؟ آینده نگاه کنید، اگر صنفی 5 هم باشد، 6 هم، 7 هم، 3 هم، 4 هم، آینده انا همین چیز کدام وقت یک مکتب رو ختم کرد، کدام ساله حتما به امتحان در همان دانشکده یا دانشگاه عالی و اختصاصی که خودش ذوق دارد میخواهد در همون به امتحان قبول کرده میشه. این امتیازی بیایی نیوت بزرگ نخیلی؟ فقط چکار کردن کار؟ خوندن کار. ولی شما کلندری روزی چون ترتیب دیه روز و در یک روز چهار میکنید، چند ساعت در مکتب همین خیلی؟ بعد چند ساعت در خونه چیکار میکنید؟ وقتی بیکاره موندن در کار همین روز کدام اثر میخونید؟ خب کدام چیکار میکنید تو؟ همین خیلی خودش رفتن میگیره. هر ماه شما کمش 2 اثر خونده میتونید. همین امتیازها من همین چیزها رو من شخصا آموخته از تجربه حیاتی خودم مکتب خواننده بودم شرایطها رو به این نوبت گرفته راه های شما رو باید کشادم. حتی آزمون ها رو ما با 3 سال کردیم که کلاس ها شما رو خلال نرساند تا اونا که بیشتر نورسان و جوانان ما راه یابند با آزمون ها بیشتر اشتراک کنند، فعال باشند، بیشتر به جای افتخاری برآورند. هدف همین. ببینید شما تماشا میکنید تلویزیون خاطر چقدر حتی صفحه 3 4 چقدر اثرها میخونن، چقدر هزارها مثل شعر. این بسیار مهم. کتاب خواندن، شعر از خود کردن پیش از همه این هدف سطحی معرفت داکی مردم رو بلند کرده است. مخصوصا نورسان و جوانان کتاب اثر میخونه تو اثرهای بدی در مکتب خیلی یک چیز اگر تو کتاب نخونه مستقلانه خودتون از بالای خود دانش خود کار نکنید سخندان نمیشوید. سخندانیستن، سخنگو بودن، شعرداکی را وسیع کردن من همین کتاب میکنم. این هم بسیار هنر است. این مکتب ببین حاضر زن سایه‌کارها کردن. رحمت به پدرشون برای شما خیلی فرزندان خوش‌طالع در همین سن سال 1 سال مانده است برای ختمتان صاحبی مکتب اینا شرایط درجه عالی خاطرتان میماند این چیز یا نه؟ از مکتب پیشرفت داره شرایطاش هم خیلی داره. ولی آداب اخلاق عزت احترام کلاس ها با پدر مادر پیش از همه آموزگار هم مثل پدر مادر نمیتونی یکان آموزگار یکان خواننده را یکان نورس را چونکه تربیه بد نمیکنن راهی بد هدایت نمیکنن برای همین اهمیت دادن نکن خانه بسیار حالا اگر سوادی کافی نداشته باشیم حتی در اویله در زندگیمون اذیت نکشیم. شما هم خانه آموزگار شوید، خوب دانشمند شوید، شاعر نویسنده شوید، انجینیر شوید، اختراعکار باشید. شوید تا برای اختراعکاری من فیزیکا، گیومتری، فیزیکا، خیمیا، بیولوژی، خب ریاضی
این فنها را تسکیل کرده مدرکار ما مخصوصا باز برای این فنهای دقیق علایده آزمون داریم هم برای آموزگارا شرایط و چیزهای و هم برای خواننده نوروز هم مبارک مکتب نوام مبارک باشد. در اساس هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان و به استقبال جشن همایون 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ساختمان ده‌ها انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده بینای مؤسسه تعلیمی صدموی از نوسازی شده ایستاده است. در یک قطار مؤسسه‌ها کارهای ساختمانی پورا به انجام رسیده. عین زمان در 15 مؤسسه تعلیمی کارهای ساختمانی با مرام پیش می‌روند. بنا به معلومات آماری از 228 مؤسسه تعمیر طلبی به خط گرفته شده 219 تای آن از تعمیر برآورده شده. در مؤسسه باقی مانده کارهای تعمیری ادامه دارند. سال جاری ساختمان 72 انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده است. در پرتو سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورov بنیاد تعمیر و ساختمان بیناهای زمانوی سیمخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شده. تا این زمان یک قطار کارها به سامان رسانده شدند. همین است که سطح و صفت تعلیم و تربیت بلند برداشته شده. دستاورد طالب علمان و جامعه آموزگاران این ناحیه سال از سال می‌افزاید. در اساس دستور و سفارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان امروز در جماعت دهات حیدر عثمانوف با جلب صاحبکاران وطن دوست بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 برای 480 نفر خوانندگان در یک بست با تجهیزات‌های حاضر زمان با طلبات جوابگو ساخته به استفاده داده شد که این با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان با اهل ناحیه آوازدار علامه باباجان غفورov می باشد. در دایره برنامه‌های دولتی مؤسسه تعلیمی با کامپیوتر و دیگر لوازمات درسی تامین کرده شده. محفل‌های گوناگون برای صاحبکسب نمودن نورسان و جوانان عمل می‌کنند. آموزش هنرهای مردمی و تربیت نورسان در روحیه وطن‌دوستی به آینده نیک آنها تاثیر عمیق می‌گذارد. ما نسل خوشبختی دوران صاحب استقلال امروز خوشنود سربلند از آنیم که زیر هدایت و راهبردی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در فضای صلح و ثبات تعلیم و تربیت گرفته ایستاده‌ایم. ما امروز می‌توانیم به فضای جهانی تحصیلات وارد گردیده تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان را آموخته منبر متخصصان جوابگوی طلبات زمانی معاصر گردیده برای رشد و نمو تاجیکستان عزیز سهم‌گذار باشیم. تشبوسی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان آید به اعلام شدن آزمون تحت عنوان علم فروغ معرفت در این راه ما را الهام بخش خواهد شد. در سحن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهات حیدر عثمانوف پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با آموزگاران و صاحبکاران صحبت صمیمی آورسته آنها را برای باز هم سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و تربیت نسل نورس هدایت نمودند. بنیاد بینای نو زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 دهات حیدر عثمانوف تحفه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به ساکنان ناحیه باباجان غفورov میباشد. Oi
дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ва фароҳам сохтани шароити мусоиди корӣ барои табибон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи тадбирҳои шарикии давлат бо бахши хусусӣ инчунин пешниҳоди имтиёзҳо ба соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд иншооти таъиноти гуногун бунёд карда мешавад. Имрӯз дар деҳоти Унҷи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маркази ташхисию табобатии тибби Синоро ифтитоҳ намуданд. گزارش در این خصوص 7 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳамчунин дар деҳоти Унҷи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маркази ташхисию табобатии тибби Синоро ифтитоҳ намуданд. иншооти муосир аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст Иномҷон Тоҷибоев, Абдусалом Раҳимов ва Равза Мирзоева бунёд гардидааст. дар ин ҷо ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо бунёди бинои нави маркази ташхисию табобатии муосир боз 40 ҷойи нави корӣ муҳайё гардида мутахассисони соҳибкасби маҳаллии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо занон коргарон аҳамияти хоса медиҳанд. дар ҳар як баромадҳое ки дар маҷлисҳо дар паёмҳои худ мақоми зан коргарро бисёр боло мебардоранд ва мо аз ин ҷавонон занон хеле хурсанд ҳастем ва мо ҳамчун занони коргари ватани соҳиб истиқлол ҳамчун фарзанди соҳиб истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешвои муаззами миллат сипосгузор ҳастем. дар замири мо ҷавонон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон асосгузори давлати навини тоҷикон ва муаррифгари асили миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши басо бузурге доред. маҳз шумо барои миллату ватани мо барои нигаҳдории сулҳу оромии кишвар таъмини шароити осудагии кишвар таъмини шароити зиндагии арзандаи насли ояндаи ҷомеа сулҳ ҷиҳду ҷаҳд заҳмату талошҳо хизматҳои басобузургӣ кардаед. ҳамаи ин мо табибони ҷавонро водор месозад ки хешро воқеан давомдиҳандаи ҳадафҳои олии кишвар пиндошта мактаби бузурги ватандӯстӣ сабақи бузурги зиндагии хеш интихоб намоем. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи апрели соли 2015 бо ҷалби бинокорони маҳаллӣ ва истифода аз масолиҳи сохтмонии истеҳсоли ватанӣ оғоз гардида моҳи апрели соли 2021 бо сифати баланди сохтмонӣ ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои миллию ҷаҳонӣ ба анҷом расид. мо табибон сарфароз ҳастем ки дар ҳар як баромаҷон ҷаноби олӣ барои рушд намудани соҳаи тиб хусусан дар деҳот эътибори хоса медиҳанд. аз ин лиҳоз мо азм гирифтем ки як маркази ташхисии табобатӣ таъсис намоем. ташкили муассисаҳои тиббии хусусӣ ин ҷавобан ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон аст. мақсад аз сохтани ин муассисаи хусусии тиббӣ беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ мебошад. таҷҳизотҳои васф шуда беҳтарин мебошад. барои беҳбудии саломатии халқи диёрамон хизмат хоҳем кард. иншоот бо тарҳу усули муосир дар масоҳати умумӣ 2618 метри мураббаъ бунёд гардида аз 2 бинои 4 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. барои ташхису табобат таҷҳизоти соҳавии замонавӣ ки аз давлатҳои Туркия, Ҳиндустон ва Чин дастрас гардиданд насбу басл гардидааст ва марказ дорои лаборатория ва 30 ҳуҷраи хобӣ бо 60 кат барои беморон мебошад. дар ошёнаҳои бинои маркази мазкур 22 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла утоқи бақайдгирӣ, гӯшаи гиёҳдармонӣ, ҳуҷраи ташхиси ултрасадо, ҳуҷраи гӯшу гулӯвбинӣ, асабшинос, бемориҳои даруна, табобати дандон ва урологӣ ҷойгир мебошад. маркази ташхисию табобатии тибби Сино ҳамчунин дорои шуъбаи дилу рагҳо, шуъбаи бемориҳои занона ва даруна, шуъбаи асаб ва шуъбаи ҷарроҳӣ буда дар он яке аз амалиётҳои нозуку мураккаб ҷарроҳии гирифтани чӯраи байнимуҳрагӣ ба таври эндоҷарроҳӣ гузаронида мешавад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари рушд ёфтани иқтисодиёти ҷумҳурии мамлакатамон дар соҳаи тандурустӣ таҷҳизотҳои муосири ҳозиразамон дастраси мардуми мамлакатамон гашта истодааст.
امروز ما متخصصان بعد از گذشتن تکمیل اختصاص در دولت‌های خارجه و به دست آوردن تجهیزات حاضر زمان گفته می‌توانیم که بیماری‌هایی که گرفتاری چوره توایکی بین مهره‌های قسمی قمر سموره میباشند با جراحی اندوسکوپی جراحی گذرانده با برش نه چندان کلان در مدت 2 شبانه روز به خانه‌شان جواب دهیم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоии иншооти мазкур баҳри ҳифзу нигаҳдошти солимии аҳолӣ ба табибон ва масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. маврид ба тазаккур аст ки то ба истифода додани маркази ташхисию табобатии тибби синно сокинон барои табобат ва ҷарроҳии чӯраи миён ба давлатҳои хориҷа сафар мекарданд ки ин хароҷоти зиёдро талаб мекард. ҳоло бошад бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинон метавонанд бо харҷи 2-3 баробар кам табобати худро дар дохили мамлакат гузаронида саломатии худу наздиконро барқарор намоянд. инчунин дар ин маркази саломатӣ ҳамаи намуди усулҳои физиотерапевтии табобат ба роҳ монда шуда он дорои як дармонгоҳи маслиҳатдиҳӣ мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд ва ифтитоҳи чунин маркази муосири саломатиро баҳри ҳифзу нигаҳдошти солимии аҳолӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони соҳа табрик намуданд. акнун бо бунёд гардидани маркази мазкур ва таъмин гардидани он бо таҷҳизоти замонавии соҳавӣ барои мутахассисони кордону баландихтисоси тиббӣ шароити мусоиди васеъи кору фаъолият фароҳам гардид ва ин имкон медиҳад ҳама намуди беморӣ дар маҳалли зист бо сифати баланди хизматрасонии тиббӣ ва сари вақт муолиҷа карда шавад. саҳни маркази ташхисию табобатӣ бо гулҳои ороишӣ зебо гардонида шудааст ва дар ҳавлии он ҷои нишасту истироҳат дар ҳавои тоза барои беморон муҳайё гардидааст. баъди шиносоии пурра бо шароити марказ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иқдоми шоистаи сокинони ватандӯсти ноҳияи бобоҷон ғафуров баҳои баланд доданд. хуршедаи наҷмиддин, маъруфи абдулло аз ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Суғд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хислатҳои неку инсондӯстона ва ятимпарваронаи худ пайваста қишри ниёзманди ҷомеаро дастгирӣ ва барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии онҳо чораандешӣ менамоянд. дар дораи сафари кори худ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд пешвои миллат дар деҳоти унҷи ноҳияи бобоҷон ғафуров бинои маркази савдо ва тарабхонаи миллии Файзуллоро ба истифода супорида ба 100 нафари ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят сару либос, китоб ва ширинӣ туҳфа карданд. Самандар Искандарзода ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳад. 7 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти унҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров бинои маркази савдо ва тарабхонаи миллии Файзуллоро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур сеошёна буда аз тарафи соҳибкори ватанӣ Файзулло Абдуллоев дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. мо соҳибкорони ватанӣ тибқи дастури ҳидоятвории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон иқтидом гирифтем ки бахшида ба таҷҷили ҷашни 30-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази ҷамоати унҷӣ маркази савдо ва хизматрасонӣ ташкил намоем. ҳоло дар ин иншоот 30 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. мо соҳибкорони ватанӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкорании пешвои миллат талош меварзем ки дар ободии як гӯшаи тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро гузорем. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маркази савдо, тарабхона ва сехи қанодӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. имрӯз дар деҳаи мо як маркази хизматрасонӣ кушода шуд ки мо занҳои маҳалла бо ҷои корӣ таъмин шудем. мо миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонем. дар маркази савдо мағоза, тарабхона ва сехи қанодӣ ҷойгир мебошад. ҳамчунин барои кормандон ҳуҷраҳои корӣ бунёд карда шудааст. дар рафти бунёди иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуда бино бо унсурҳои хоси миллӣ ва шаклу услуби хос қомат афрохтааст. ҳамчунин бо мақсади зебову назаррабон намудани муҳит дар атрофи иншоот гулу бута ва ниҳолҳои ороишӣ шинонида шудааст.
соҳибкори ватанӣ иқдом гирифтааст ки дар маркази савдо бештар маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ки дорои сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ба фурӯш бароранд. вобаста ба ин бо дигар соҳибкорону хоҷагидорон шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. аснои шиносоӣ бо тарҳи бино ва сатҳи хизматрасонӣ дар он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ ва иқдоми ватандӯстонаи соҳибкори маҳаллӣ баҳои баланд доданд. пас аз ифтитоҳи иншооти нави хизматрасонӣ дар ошиёнаи дуюми бино сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кулли вилояти Суғд вохӯрии самимӣ анҷом дода ба онҳо сару либос, китоб ва ширинӣ тӯҳфа намуданд. мисли ҳар вақта ҳамчун анъана дар рафти сафарҳо дар фасли баҳор ва ҷашни байналмилалии наврӯз бо шумо дидорбинӣ мекунем. ман бо шумо вомехӯрам доимо таъкид як чиз аст. таъкид мекунам ки хонед, дониши хуб омӯзед, омодагӣ бинед ба ҳаёти мустақилона ва зиндагии мустақилона. баъди хатми мактаб ҳадаф мақсадҳои худатонро интихоб кунед. вазифаи мо тарбия кардан шуморо то заминаи ба ҳаёти мустақилона гусел кардан вазифаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. тамоми шароитҳоро барои таҳсил мо барои шумо муҳайё кардем. дастгирии ғамхории ҳукумати мамлакат барои шумо муаххатӣ нест, доимӣ аст, лекин ҳамчун анъана дар арафҳои ҷашну идҳои миллӣ ва истиқлолияти давлати дигар бо супориши амри президенти ҷумҳурӣ тамоми роҳбарияти мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, вилоятҳо, шаҳрноҳияҳо, соҳибкорҳо, шахсони саховатпеша дасти кӯмак, дасти хайру сахо бо шумо дароз мекунанд. ин бисёр кори хуб аст. шумо ки пагоҳ калон шудед, хоб соҳиби кор, зиндагии хуб гардидед, баъд боз бо дигарон, ба ниёзмандон, ба эҳтиёҷмандон вақташ мерасад ки шумо низ кӯмак мерасонед. дигар хоҳишу талаби мо дар ҳама давру замони камолоти шумо ҳамин аст ки китоб хонед, асарҳои вардаӣ бештар мутолиа кунед, одобу ахлоқи хуб дошта бошед, панду насиҳату омӯзгорҳо мураббиёи худатона аз худ кунед, иззати эҳтиром нисбат ба омӯзгорон мураббиён дошта бошед, махсусан ба шахсони калонсол эҳтиром гузоред. ҷавонӣ наврасӣ тез мегзарад, баъд худо ба рӯзое мерасонад ки синни солтон аз мо зиёдтар мешавад. иззати эҳтиром кардем ба калонсолон, пагоҳ фарзандони шумо низ иззати эҳтиром ба шумо мекунанд. шуморо дар калонсолӣ нигоҳу бин мекунанд, ғамкорӣ мекунанд. дигар ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъол бошед, инам барои шумо ҳам аст. бинедон наврасони мо, ҷавонони мо чӣ гуна фаъол ҳастанд, дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи суди доноӣ иштирок мекунанд. ба воситаи телевизор тамошо мекунед, на мебинед, гӯш мекунед. бале ла шумо ҳам хонед, шумо ҳам китобҳо ҳаст, асарҳои бадиӣ ҳаст, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ вазифадоранд ки шуморо таъмин кунанд. наврӯзатон муборак бошад. бори дигар иштиёитон саломат бошед, хушвақт бошед. боз соли махсус аст. медонедона соли таърихӣ давлати соҳиби истиқлоли мо 30 сола мешавад. 30 сола айни камолоти бигем ҷавонмардӣ. ҷавононро ҳамин ки мегӯяд 30 солагӣ айни камолот аст. яъне давлати мо мисли як ҷавонмарде ки ба камолот мерасад ҳамин 30 сола шудааст. барои чикор кардам? ояндаи давлат аз кист? дар дасти шумо, наврасону ҷавонони имрӯза. шумо бояд хонед, касб омӯзед, ҳунар омӯзед, донишманд шавед, ихтироъкор шавед ва давлати худро, ватани худтонро шоибӣ кунед, бунёд кунед, обод намоед. барои чикор кардан дар кор? хондан дар кор, илм омӯхтан дар кор, касбу ҳунар омӯхтан дар кор, забонҳои хориҷиро азбар кардан дар кор. саломат бошед. муборак шавад. иштиёитон ин дастархони идона барои шумо. хурсандӣ кунед,
رقص بازی کنند ایران برای شما عید است. در این ملاقات 100 نفر یتیمی کل از شهر و ناحیه‌های اسفره، گلستان، بوستان، کنیبودان و باباجان غفورов از تحفه‌های پیشوای ملت بهره‌ور گشتند. من اولا به پیشوای معظم ملت منتداری تمام یتیمان کل ولایت را میرسانم. امروز ما خوشحال از آن هستیم که برای ما در وطنمان تاجیکستان صاحب استقلال تمام شرایط ها مهیا کرده شده است. از همه این غمخواری های پدرانه پیشوای معظم ملت ما باز هم الهام گرفته دانش خود را باز هم بلندتر میبرداریم. ما کودکان و نورسان باز هم الهام گرفته باز هم خود و علا خوانده وطن خود را در عرصه جهانی معرفی می‌نماییم. باعث سربلندی و افتخار ماست که در زیر سایبانه پدرانه پیشوای معظم ملت برای کودکانی از پدر و مادر محروم شده تمام امکانیت‌ها فراهم آورده شدند. من برنده استیپندیای پرزیدنتی و غالب المپیادای دور ولایتی میباشم. کوشش دارم که با دانش و استعداد نصف سزاوار ملت باشم. عملی نیکو خیرخواهانه باعث روحبلندی یتیمان گردیده شادی و نشاطشان حد و کنار نداشت و شکرگزار از آن بودند که در چنین فضای آرام و آسوده تاجیکستان صاحب استقلال زندگی نموده پیوسته تحت نظارت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارند. باعث افتخار است که در چنین دولتی صاحب استقلال دنیوی و دموکراتی زندگانی و فعالیت میکنم. من میخواهم که آینده مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده به دانشگاه داخل شده و دولت و ملت خود صادقانه خدمت نمایم. ما یتیمان هیچ وقت حس نمیکنیم که ما بی پدر و مادر هستیم. مورد ذکر است که در دوران صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر مسئله‌ها با مقصد بلند برداشتن وضع اجتماعی اهالی از جمله سابقه‌داران جنگ و مهنت، یتیمان و بی‌پرستاران و حل مشکلات شخصان احتیاجمند و امکاناتشان محدود اعتبار جدی داده برای تامین احتیاجات آنها و بهداشت سطح زندگی قشر نیازمند جامعه تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نماید. پایه سرجمعی ما پیشوای ملت است. نور چشم پیر و برنا پیشوای ملت است. ملت تاجی گوید بهر ما اندر جهان سایه عز تعالی پیشوای ملت است. طی 11 سال است که در مکتب اینترنتی شهر بوستان تعلیم و تربیت گرفته ایستادم و همیشه از دستگیری دائمی جناب عالی برخوردار هستم و از فرصت مناسب استفاده برده عرض و سپاس بی‌پایان کل تعلیم گیرندگان و خود را میرسانم. جواباً به این غمخوری‌های دائمیشان ما تعلیم گیرندگان کوشش می‌نماییم که با بهای خوب و اعلی خوانده آینده ساز کشور خویش شویم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با خصلت‌های نیک و انسان دوستانه و یتیم پرورانه خود ضمن هر یک سفر کاری به شهر و ناحیه‌های مملکت به عیادت یتیمان و دیگر قشر نیازمند جامعه رفته از وضع بود و باش و سطح زندگی آنها شناس می‌شوند و چون عنعنه نیک به آنها پیوسته کمک‌های مادی می‌رسانند. پرچم دولتی نشانه تاریخ و فرهنگ باستانی و پرغناوت ملت تاجیک بوده هر یک فرد جامعه را وظیفه‌دار می‌نماید که نسبت به این رمز مقدس ملی احترام و ارج گذارد. با مقصد بلند برداشتن هویت ملی و ارج گذاشتن به مقدسات دولتی در مرکز دهات اونجی ناحیه باباجان غفورov ولایت سوق میدان پرچم دولتی بنیاد کرده شده است که امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شد. 7 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز دهات اونجی ناحیه باباجان غفورov ولایت سوق میدان پرچم دولتی را افتتاح کردند.
баландии сутунпояи рамзи давлатдорӣ 50 метр буда матои парчам 7 метр паҳноӣ ва 14 метр дарозӣ дорад. масоҳати умумии майдони парчами давлатӣ ки дар маркази деҳот сохта шудааст 6345 метри мураббаъ буда он ба ҳусни ин маҳал зебогии дигар зам мекунад. майдони парчами давлатӣ сафолакпӯш карда шуда бо гулу бутаҳои ороишӣ зебу зиннат ёфтааст. ба хотири таъмини истироҳату фароғати сокинону меҳмонон дар майдони парчами давлатӣ нишастгоҳҳои замонавӣ ва чароғпояҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл насб гардида фаввораҳо сохта шудааст. дар майдони парчам барои баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ шароит фароҳам буда он барои сайругашт ва тамошои сокинон макони муносиб мебошад. иншооти мазкур дар доираи сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо маблағҳои мақомоти иҷроияи давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сохта шудааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди майдони парчами давлатиро дар маркази деҳоти Унҷӣ дар самти баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву худогоҳии ҷавонону наврасон ва гиромӣ доштани арзишҳои милливу давлатӣ муҳим арзёбӣ карданд. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Гулистон ташриф оварда бинои маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузоришам корони мо 7 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ифтитоҳ карда бо шароити таълим дар иншооти нав шинос шуданд. нахуст дар саҳни ҳавлӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагӣ, ёрирасони маркази таълимӣ ва намунаи сару либоси мавсимии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот муаррифӣ карда шуд. масоҳати умумии заминҳои ин мавзеъ 4,7 гектарро ташкил дода дар масоҳати 16 садяк замин 4 гармхонаи парвариши сабзавот, лимӯ ва дар майдони 1 гектар боғи дарахтони зардолу, олуча, олу ва себ бунёд шудааст. маркази таълимӣ ва заминҳои киш дар соҳили баҳри Тоҷик дар як мавзеи дилфиреб ҷойгир мебошад. дар хоҷагии ёрирасон 10 нафар машғули кор аст. ҳосили ба дастоварда аз хоҷагии ёрирасон барои таъмини кормандони мақомот бо маводи ниёзи аввал равона карда мешавад. баъди шиносоӣ бо дастовардҳои хоҷагидорон ба президенти мамлакат намунаи сару либоси мавсимии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ки бо тарҳи миллӣ ва аврупоӣ духта мешавад муаррифӣ гардид. бояд гуфт ки бо дастгирии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ тамоми сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи мамлакат бо сару либос, таҷҳизоти техникии низомӣ, манзили зист, ҷойҳои кории муосир ва маводи ниёзи аввал пурра таъмин мебошанд. имрӯз бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ маркази таълимии вазорати корҳои дохилӣ ба фаъолият дода шуд. маҳз дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ буд ки мо имрӯз дар чунин шароити беҳтару хубтар ва барои кор ва фаъолияти мо шароит муҳайё карда шудааст. мо миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. маркази таълимии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон аз 4 ошёна
толорҳои машғулиятҳо, ҳуҷраҳои корӣ, 6 ҳуҷраи истироҳатӣ, ошхона ва дар саҳни ҳавлӣ аз майдончаи варзишӣ оид ба футбол иборат мебошад. акнун баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот барои кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баҳри такмили ихтисос ва омӯзиши донишҳои муосир шароити замонавӣ муҳайё гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи иншоотро ба кормандони мақомот муборакбод гуфта, онҳоро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ҳидоят карданд. با مقصد پیشگیری گرفتن جوانان به حزب حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی در پروکراتورای ناحیه شاه منصور با اشتراک مقامات حفظ حقوق و فعالان ناحیه جمع آمد برگزار گردید. در شورابینی نتیجه تحلیل و جنببستی ثمراناکی چراهای اندیشیده شده جهت آگاهنمایی و پیشگیری تعلیمات غیرقانونی همچون عامل اساسی گرویش شهروندان علل خصوص جوانان به سازمان‌های اکستریمیستی تروریستی در دوره سال‌های 2019-2020 تحلیل و بررسی گردید. تاکید شد که در جهان امروز تروریسم و اکستریمیسم همچون پدیده‌های ضد بشری خصلت جهانی گرفته شکل‌های گوناگون را کسب می‌کنند. از این رو مقامات حفظ حقوق و فعالان جامعه شهروندی تدبیرهای پیشگیری کننده را سریع وقتی ارزیابی می‌نمایند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.